Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Student Union hak arpu artre kala lingkot aracara pausan klapin kuburam iki arpusan ngut kisamla pulik belapas bah hagi jing puli per daga soso tham academic award aracara polai aracara posau bakin thup nadu bepas hagi examen SSLC HSSLC degree but master degree nalor kini keseng lapin kuburam ru ia kisah prangut kisamla bakin thup ru iki kena bered kiblawan ra nam bar buram hagi jing le kai per Hagan ni jimpen ko buram la sakilang du chairman jangan North East Student Organisation ba Samuel B Jerwa ublalong kumukongsan ringkat ke dan lang jong usama syampang lingdo mau plang kum stumbut kongsan u Professor Frederick Lamere kum kongsan bekerpang u CM ke HADC ba penyai sing CM u Dr. Jemino Mautho kinang ket kam ke KSU non thamai circle mat kiwe Kepakongsan ke jenang ke start dan ega education ke ega nongrim ke baklantam namanta bantai ya gari bakajai penrio namantai ya ke ye ke sep ba bantai ya ke lawai jong pi simet nakal kadau idon kam ya kum ya ke KSU glesing ya paniro ya KSU ba baga ai gri kustam kalong kunga kajik penslur namta ikon samla kejongi na ai kublai epi iwe kiblai tristom papinyo ya kani kanam kaburam ya kayeng kasem ya kasnong katau ba ya gari bagajai penrio kamtam kaburam kali choblai wala ai pi kajing nang kajing start wala ai pi kata kasap ka papin pule le kasap ka papin lekai namar kanu kam ka bagi tre lani kanu ka jing pule ka bagi pulero kam song hagata ka bok ndre ka song hagata tre stam ni ka jong pi we namar bunsen nga jo ong he gane bagim jidai ban depend hagan lok lani hagata ka bok kam dan ye ndre ka de jing tre stam jong pi lani pi tre stam ublero irap ya jing tre ka jong pi nata ka daw nga kentu jadi kon samla ka jogi lesi kan 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 stang ka jogi pabiyo kan ka awat patnang ni sikmat kande ka benta ka hamkong san ju aga ji ka jogi papinang wanra ya kan nam go borong ya ka yeng ka sem kham tam ri di ba ka ri ba ka sai penrio punam sedang berlihat yang demi kejeng agus nama ini kisamlah berlihat lagi examination mentana dos nam marmula ajar kendai ti filas nutui kamdesho ke por ke barit kamdesho ke ege ke ba kisule jendat tang manchu penpau perthai bat ban shuangi ke perthai ba pet nilai kidon kejeng temu ke ba jiliu bat kidon kejeng temu ke ba don kam baharu ke bentang ribu ke jai penriu ngasngol tu nak punya ngol bat aktif belum nadong macam sedem ba ke KSU ka bay pisang but penut pisang na gaganta kitu gihna samla ki jumi ki bakwa police services te ngayah ha ga ka ba ong i samla ki chat bane ba buon nangi ngilit puli buon nangi ki me khawat mangaru
kumukbar pun sinis mutuna pan phagi khonjni tam lek pule doktor pan engineer pan kumta tertel kita ni beningkong bagi perkat mangi kajai pendiri khasi penar jeni perkat berbor doktor engineer Henry kibun kiwi bentar ke mangi ngim dan beliau pitit na pinda secretariat mangama pi na secretariat mentap ni kindu chief minister lani kiwi minister hapo ke cakap bagi syom kibun tangi consultants but if you want consultants with the big kendai po prapasen na consultants kidi di buat na baru and pikali o chief minister jungi lani pikali kiwi minister beli dan kamun ra consultants kinong bangun dan ibril jom ki betebet manle ini hikam kata ngam tip kadai ke hok ne kadai ke pop kata ngam tip tangba lada feedback qualifications jom itu ki consultants di badan hantu secretariat pensation bawa ki dan shisha ki qualifications babon jaj bon rukam ke babon ngi kasing dan itu qualifications te lesi kata ro kadai ke wi ke benta boleh bang KSU ke kuat ai bini khusnam ke benta kini samra ban ai ben simiki bamakiru kin perkat undi tang doktor ber engineering undi perkat kiwi gi benta bang ni laban nos yang ki kon samla syaga jin nak benta ba ri ba jat ben juni kan kiw shapra sports nomor ba hak sports lada pimdan discipline pimdan self sacrifice but pimdan kani kam mon ka baskem ba long ka long ngade ben practice lada slap ngada ram ngade practice pinum laban position jing job tinggal ko abanong ipiru gitu ki bele ka sports congratulations man ka por dan kam yo academic award sports award ko dan kam ni megalaya dikhasi jantia ni duna bhagi role model sa sports nimdan role model sa sports tuna ai karte ngi ngai way sports person bani role model balong kum baichun gutia labi balong kum sunil chetri nimdan balai bagi 4 position tan shikatien shaya sa shikatien akan tin ng tar ni sports ngako ang kumbang ang ya ka academic so ko ani ni sports ni bonsi na ka sports nilai kaitan football hakaba ladang iya ngakmat jum sahab bahandri uput ni boy hako hasadam tipis mudu ikalong kuno ini bengan kalong kanu kalong ka bae ini bengan lekai sports ada international level Henry ingin jupur catch pang kiwi sports ki bangdan kam jinjrong dan kam tak skill mencuba ki kasi long pauna ma siap kenam Henry undan kasi wi lu represent ni ke India ni represent ni ke state menle berjob archery taekwondo karate wushu undan kam bapinjro nomor kata ka kategori weight kategori sports pidan 10 kilo la yele para 10 kilo pidan rupo pile para rupo Henry kan ngut nangi bojuyo medal nam tagi ni sports table tennis ka badminton chess draft ki games ba mangi nim ju kamle kai babun ba nomor pale misakut ha football basketball cricket lesi katol ningut ha taekwondo karate wushu padhanta kan kudni tinggal ko nong itu boleh kai sports tu lesi fi kai football mentah tambah pet you don sakoi the sports ka ba lesi fi ha fila punya hak bai dei batka chimpuli puthi jeki kun joki but ya ka case ju nang tma circle hi baro ba chingalam jong samla Eric Nangkri samla riban but kui khot ba klap pelong yang ka program
hak keteng jong babu susu tham bangwai dor play bolong lu unong thokot unong rai bapau jong kari cek kari jing baro ha kaba ulanos nyang lemba jing rai jong ha kaba penrung yaki jing itwi lemba jing rai jong hangi samla bat kumjuru jing rai jong kiba word dan hilang long kiba lapatai lupa balada imlong kiba kentit beriu hakwe kesini selong tang kinong thom bakinong thodien jongno re jongno halak jong kari Hadian Jonipan University of Science and Technology Manager 88.3%. Yongron 5%. Hadian Jong Isanjak Pindah di Bahasa MSc Tidur Mahabri Keberadaan Hadepal Ina Kejengkati Badan Dimaksud Sabari Ramad Rio Hadian Jongi Lak Steven K. Kurba Kemudian nogelam mana berim jom KSU belum tahu profesor po St. Denis College memencuak KSU kamju hikmat lade banpai banai kita ki kusnam saya kisam nak pulih akan mau di kusnam kan dai sebab dai pulai dai kusau bak KSU ni kong lu dengan bagas central body kai kusnam saya kisam lah Kibawan bela bah hakik exam joki hadiah nilai perkat belalai tak central body gajing kena tak akti kalau pembuduna hadu kata Andre yang penbaik di Kipor ba akilian unit bagi circle bagi distrik kinle bansam ward ya kisamna hapo kajili trikam kejoki lakalong hak unit na circle lewat hak distrik unit dari lalu tinggi porhi bagi KSU unit keleng-keleng ki circle bagi distrik ki ai ki award hala ki jom ki jeli terikam jom ki bar kajik kria igini ki bala man kampen bon chu igini no award layan ling bagi unit bagi circle bar ka central body kam jule chu naka banai ini award bar so komen bagi KSU ki circle bagi unit paper hadu ini isnam ni fokus dan benta kilayan manai kini award berkecik geli kami belai ke KSU ke ai kini award kawai kalau begini itu ya kacing terikam kacing terisitong macam pi kacing yai minot macam pi hakikam macam pi kacing yai durut macam pi hakikam macam pi berpilih man kasni bisa poi siakan diketahui kalau lu kacing pencelur ya pi bagi kibai pat para samla walai ki hampoi ke diketahui mengenai sistem pemerintah dari kinyai terisitong bagi lang hampoi siakan diketahui siakan kacing anggur ke joki dan boy jatuh kena abah kabai ke senong don boy suntiu ubami habdeng ke senong om dan try benar-benar remi apa baca ke senong bagi beliau baru ni suntiu uyai po nak kabai ke senam sakawai pan uyai bemi suntiu bas smart ubi bas susing yang ke senong kau berkoi bagi paipa bagi beliau kata senong kiai sumar ni suntiu kiai kiai sebuah, kiai pun kijut kider bobin, kiai kedang kitrak kibalayam, kadang boni suntiu kiai po nak kau ikut snap sebuah ipa. Kumju, kum ke KSU, pilong kum tahu suntiu bopo, pada kalian tu KSU, pada keimlang masalah berkoi, kelong tak senong kebani ai suntiu, kebani ai banai sebuah, banyak pek. Banyak raplang kadang ba pinyai po na wo islam sa wo ipat kadang hinumyak no apa deng ini kicing kiba ki cingta ha bi fikendo na wo ka po sa wo ipat ki khana samla menta hamsung po ha ki kicing kiba ki kendo na to akan dikasni akan dikapo ka menta
Kapur ke kelas tet nak kawai kesini siapa kawai pak berkecing kela ke step ha teng-teng yang pas suku tahu kamtam teknologi kemolong mentale teng-tengnya kawai pas suku ha lami sekawai kawai pas suku ha lami sekawai kata kecing step coba kecing kela kelajur hadu kata-kata teng-teng kisamlah isnei kikurumar jemput bat teng-teng kipoi siapa lenti apa kala akan mau kipor mencual siapa keren kipor lok maka cingkela kasuki ha kipor mencual dengan alam duduk senam kedai mulai kedai usau seneng kecingkela kayak step nak kawin kipor sebagai pak kipor mencual ini pas metrik ini pas PU kata kelas tu mencual kita pas PU ini pre university ini pas metrik senam ini sekolah Iyo sanho sanusan lagi teruho sesuji ke kelas ke college ini fikwa asal ini suyo fikwa asal lebat suyo dan gua kan ini college Saint Mary's suyo Lady Ki suyo tar suyo sanusan teruho dari mentah layan iki pun stem iki post stem mentah rada fimyo iki prapo ki nyugo pra ki prapo seneng bapinwan ki college ki kelas Lagi kelas 11, kelas 12 mentah Hai Santinis, Sainaman sekolah kebaik Ada kata-kata Tekta di kecil kelang Keba ngi Keba yang Ini kipuar mentah Keba competition Kalau Steve ada kata-kata Tek-tek tak si persen tu Kelai pair Iban yo Balik pulih Bagi bom yo Balik pulih Tak si persen tu Kalau orang Kajik pair Bobot ha Hakan dia kepertai Hakan dia Kepuar mentah But Islam lah pulih teng-teng masih berhak khusus ni bagi hak banyak trace kau mentah. Dari kekuat menpas exam cepat bikin yo kita entrance exam bikin belakang lepas kita entrance exam cikgu bikin job habnya trace kau ha. Habanya turun doa yang paling kenang dengan question tak tahu jawab job mereka job baru kayak rapat penting yang kata kalau renyeng kejoki Kaya rapan klaim yang kalau berjanji joki ada yang kedua cikgu dia hari ini poru kelala dan persyak yang cikgu baru lagi bandar dulu poru kita samla bandar lupa tak kecing terus stop joki kemudian di kapor keba pilajang wayu senjang dikena berandap ya ke SSLC ya ke HSSLC kare kecing stang jong kecing pulih joki berbagai baka ki isu mai satel hawo islam bu kan wa ban ibiang iki ba fin don ngani ka hawar ba fin yo biang ka award ika academic award ka kusna ka ba pedi ba pilai trisi tom biang hawo islam bu la yo biang ka award hawo pa islam de hawo pa islam ba berkata ika pedi baka jing peteng itu pi ban trisi tom na ka we award sa pa Kinong keren semat bila keren disiput pak ige rei ngasgo banai siwei bade berak bagi kecek menteri kam samla badan yang ada sak badan yang ada start ini diversify yang kata kecing pulih jogi idon kampan ya kita kata kecing pulih jogi teng-teng ya tang silenti dari arti rei pembakaran ki profesor mana ki brother nak di kalang benar nak di kai talpun pun sedang suku bagi mengejar beliau pada kom di samla idan kam ban pernah biar kita terap jungi ni ban diversify kita kom berkat kita kecing pulih jungi ki samla pulih masuk berkeren ni tang boy kalau ba kecing terisi tamu jungi kecing yai minat jungi kecing yang scam joki hakata kecing ele joki la poi sana thong jok jing jok ndrei hakiwi pat ki kerdan ke brang he na ko islam choi pa pinang yo kita kecing jok joki ta kecing trish ta joki bat ki bun ki nong ya joki la long ki kimi ki pa ki nong ri ki nong sungar ki le ki hinben ki para pi bun ki nong ya joki bat kai ka ba ki kwa du Nabi tak kecil pai kalian macam ti, nak kecil sia macam ti, hoi kita buat pas bah kecil pulih macam ti,
wa pen long riu pen man riu laman long kita ke long rai om tangil di simet ya ke yang sam ya ke stok atau rei hari mo jai riu rei na lo ta ke jing kwa ke jok ki ngai long ba long riu ba tip riu tu play wan breng ke jing la ban le ha jok ki ke jing long he jok ki ngai sim ta ski bon pi ban long he ngai borok pi ke long he rei ha breng ta ki ibro pa ke long riu so de ibatim yang aku orang di beriu ibatim ibaye yang boleh nombor kau tahu juga. Ini awal jadi gold medalist 7 national senior high. Asal lebay siya. Pinagi pagtibagan ini Ikut saya iman bertambah jadi di tournament Latino juga dengan esa kawarji dijo esa kawarji ochelo nabi esa kawarji ini mai betul alfiya warji gold medalist 7 national